Ordolu kara bulakka başından 12 akın geldele. Alardın uqqan jandar kuvandı. Altosu kalıp karaçı bugün jarkıtıp jatat finaldı. Jönögön kuday elim var, emimen dağı jönele karap turambu. Bu kara bulakka gelgende karaçı karu güçüm çıналды. El aldından ırgılıp arganday sözdü tındırıp karaçın arganday ırdı sınaldı. Ey tolurgun ey bolgun çoң süyü karaçı meniden aldыңkı topko çıkardı. Başından hava dep geldi Jumadil'de yağamdı. Barısı sizge baş baktı. Finalga çıkkan akınдар barısı ata dep ayta baştaştı. Finalga kaldık çukundap Kutman ekөөz bunu çoң ata dep alsak mı? Bирок кээ-бирөөң ырдап жатпайбы? Кээ-бирөө дүрүтү түшүп калкымдын кол чабууң үчүн ырдашат. Кутман менен Туратың нарыктан салбасакында булар ой табууң үчүн ырдашат. Барысы сүйгөнүн айтып ырдашты, сүйүүсүн айтып жыргашат. Kutman ekөөбүз келген соң бүгүн кырлардын айтып ырдасак. Кагылайын Кутманым эмиң айтыш деген айтышта. Айтыштын жолун баштайын. Таамай келдиң маңдайгаң эми тартыштын жолун баштайын. Бул чоң айтышка көнелек. Жаңыдан чыгып жатпайбы мына чоң байгеге. Чоң ойлорду берелек. Сөзгүлдөрүн терелек. Далай байгелерди жеңелек. Кураган ушул Кутманым тиги Нур Султан досунан бөлөк көрелек. Нур Султан менен бир гана кыдырып жүргөн кезегиң интернеттин кырларын. 2 жылдан бериң айтыштарыңды көп көрөм, жалаң аялыңды ырдадың. Аялым андай мындай деп таптакыр эле тынбадың. Ушягынан салыңыз түгө. Бардык жагын ырдап олтуруп ал тургай ич кийимине чейин ырдадың. Мен көкөлөтөм баркыңы. Даңтаймын дедим даңкыңы. Айтып жаткан сөздөрүм бу Азиз сага жактыбы? Аябай. Каалаган кийимдерин ырдаткан Кутман аялың кандай бактылуу. Ал эми мен так эле мындай кезинде кары тоолор менен баскамын. Karışkır içik camınıp jalan karı toğlordo jatkamın. Bul kartoşkan alıp gelem dep şarıdan kamokton arı baspadın. Takımındı jorutup dalay taylardın alыс çapkamın. Altay çavın jerige Kutmanım tamanım jorup kalat dep jalan taksimenen kattadın. Men boz üydün içinde Sancıra Baba tarıkın ukçele matalardan güntündöp. Bul muzo menen işi jok azır multfilm göröt ülpüldöp. Men kımız içken balamın tetigi kırlarda. Kımızga kızıp alganda menden kızı kır ketet. Abo uklor su menen çoңoydu bul kımız içip alganda. Kımız içip alganda ır emes bunu kışır ketet. Men sırık olup kalgan malımda
sarı may menen süt içkem. Bu Kutman'dın apetiti çok olsan aptekanı büt içken. Yeni Kutman'ın beri geliniz. Geldim. Bul çoğun bülöğünü gütelek, çoğun dayrağa düşelek, çoğun dayrağa düşse de bürok çolpondoy gökte süzelek. 2 yıldan beri kara yergi balçı sen dalay, 2 yıldan beri karayı kura kırgatının maktap bütelek. Anda Kutman Sadıbakas'ın çoğuna nazar vuralar. Kalayık kalk varsızlar mı? Bu kendin görümenleri var mı? Niye bir cevap verin bu? Alır asmaktap çürüm ayalımdı. Akındı kacar aşbas men aldasam. Bir ok sen dele maktap çürüsün ayalımdı. Sağa dele car aşbas sen aldasan. Oy halkım üçün, men üçün dağın uyat. Kaşında katu joptu ber albasam. O içkiyimden berin aytı vırdı kıldın. Emi jaraşbas jakşıngır men tök albasam. Katınımdı maktabay kimdi maktayım. Katınım bergendi sen ber albasan. Men sizden mınday gorduk gütkön jokmun. Men hiç kimge mınçalık tütkön jokmun. Bolgonu jakşılık bar oylarımda, jamandıktın gemesinden ey süzgön jokmun. Koyanan men ayran içtim, süt içtim dep barın aytat. Oy mendele kalada bütkön jokmun. Men da bir narından gelgen jigitelem. Men sizden mınday sözdü gütkön jokmun. Bürküttün uyasından uktagam men. Bugün ele balkondan tüşkön jokmun. Barakelde söz emes peken. Halkım sülgü bolup ketkim geldi bugün mında. Su bolgonun görgöndön ireğiңdin. Var bolgun menin süygön asıldarım. Başımdı tömön tömön yeminmin. Harun el akbatasın berip dursan arusun aytam men da tilegimdin. Kan denemde jügürüp turgan gezde karusun sağan arnayım bilegimdin. Danışman el bizdeydin akın kılgan, dabışında sağarnayım jürögümdün. Hayda. Kırgızlar akındarım bayrak kılat. Al akındar elcerin sayrap turat. Ağam ağam dep jönele sıylay berbey. İnisi dağanda sandan aybat kılat. Birok bugün temabız to bolgon soň. Akılım to taraptın arbap turat. To'nu süygön kırgızlar to dep jaşayt. To'nu kim bulgasa toň arbak kılat. Tağdırı taş dalkanın çıgarganda, kırgız tayanı baskaz olsun baldak kılat. Babam kırgız jer gazıgı to dep aytkan.
Ушул сөз ар бир жандың арбап турат. Егер чындап тоо жерге казык болсо, андала тоо бүт дүйнөнү кармап турат. Ey баракелде. Сөз эмес экен. Бали. Даса. Ой туке калыстарда сүйбөйбүң эл дегенди, кара карга сүйбөйбү жем жегенди. Биз дагы үйрөнүп жатабызго, жакшыр менен агайынды термегенди. Мен да сизге кезекти берейинчи, сиз да тоо деп талай жазгансыз термелерди. Жашыңыздан үйрөнгөн агамсызго, жан дүйнөсүн кыргыздын эмдегендиң ай. Вали. Турат Жумаев. Тоолордун ырда дегенде, боуң инимдин уксам кеңешин. Дүбүртүң менен таң калтып тимеле дүргүттүң элдин денесин. Елимдин элжиреткен жүрөгүн, карачың Элмирбекте елесиң. Бирок колумдан өскөн сен элең, карачы коркпостон ырды төгөсүң. Каалагандай салгының буйруса, сен дагы айтканыма көнөсүң. Анан жарың барген нерселердин баарысын эмнелең ушинтип жарнамалай бересиң. Тоо десең тоонуң ырдайлы, халкым тоо менен кыргыз киндиктеш. Тоо барда кыргыз карачы кайгы муңун билдиртпес. Тетиги кырандар менен жашашып, кыргыздар кыры току менен ийиндеш. Анан тоо жөнүндө термең айт деди, инимең айт десең айтып берейин. Мисалы, жарадар болсо бабалар, жалбырак жаап айыктырган эмеспи, сыркоолосо балалар. Кереметтүү тоолордо карачың эмделчү сонун даба бар. Барыңарга айтайын, бир мисал айтам, караңар. Аластатып апалар айыктырган бүт тартты, ал жерден чыккан дабалар. Аңкыган жытың арчанын, алып салган дартыңды, карачың операцияга барабар. Азыр жашайбыз жашооң аргандай, баарыбыз жасалма жашап жүрөбүз, жасалма чулгап алгандай. Кечкелек камала бербей калаага, тоолорго дагы чыгалы карачы тоолорун толкутуп турат майрамдай. Картоолор менен сырдашсаң тимеле жаныңа үмүт жангандай. Сергип бир бассаң абада, сергите чыны дүйнөңдү, тимеле капельницаң алгандай. Богу тамчылар биздин айыктырып жатпайбы, каныңа тамчың алгандай. Ал эми коктудан сонун жел келет, буга кайыңдар минтип термелет. Аккан суу менен сырдашсаң, алар да бизге дем берет. 60 психологтон бизге аккан суу кандай дем берет. Көркөмдүү жашыл тулаңы, бул жерде жүгүрөт козуң улагы. Мен сиздерге бир идеяң айтайын, эгер жакса баарыбыз колдоп чыгалы. Камалбай жалаң калаада, жалаң тоолор менен сырдашып тоо терапия кылалы.
Толтурбай ey дары кананы келгиле толордо дарыланалы. Рахман. Ой тең тушум Нур Султаным тиишкенде Ей. мен тема кылып койчу элем жан жарымды. Маркаясың байекең эмин эле мактай берет экенсиң деп алганыңды. Анан азыр жарнама кылдың дейсиң. Жагың жанып бөтөнчө сайрадыңбы? Sen azır жашың өтүп түшүнбөйсүң. Азыр мен иштеп жүргөн тармагымды. Ey. Жараткан буйруп жашыңызга барган кезде сиздей жарнамалап калайын балдарымдың айы. Тодай тыш десе кыргыз толот экен. Акынгаң алаканын согот экен. Анча мынчаң акындар азил айтып, көңүл кушун көтөрүп коет экен. Кара курсак ашказан тойгон менен, көкүрөк жакшы сөзгө тоет экен. Анан тоонун дагы төбөсү болот экен. Силердей элдин дагы төрөсү болот экен. Кайсың эл тоону сыйлап аздек десе, башына батмандай бак конот экен ай. Эми акындар кыскараак бир сайраса экен. Жакшылар жакшылыкты жандаса экен. Бизге чейин акындар бүт он алышты. Айт тириликтен упай дегенди албаса экен. Упай сурай берип бүгүн акындарың калыстарды капа кылып салбаса экен. Башкаларга көтөрүлгөн ондоруңар биз бүткөндө түгөнүп калбаса экен. Ай Вали. Üçüncü Murat Cumayış jana Kutman Sadvaqas boldu. Barakeldi.